Whakalawhalahi atu hane te wala tala tutupu ke lata mea whiawhinei. Ne whakahaukoa e whano e ke pule whakahiku ke lata e me tau nei ke hahi niawhi mo e whakamoni e ua e whakatuwhanu whakalata lata fōu. Whakamalolo ai e tau whakawhitu ianga he ekalisia Kirisiano niwe mo e ekalisia aio niwe I Samoa. Whakatumau e tau whakawhiawhia Christmas me te hiku tau ke lata e mo e tau mamatua motua he motu ne kua whakamatapatu e he lotu katolika. Ne whakahakoa e whanuanga whakahiku ke lata e moe tau lilipu he whanu ke pole ke he ahui niawhi ke whakakatoa whalu mata kupu ne kua nākai whakausi ke whalu ta whanuanga ke e ko mole. Pesa ni kua nākai hahai ia e matopale mia ke he motu he mga hunei whakatuma wanga ia ne te whakaholoanga whanu. Kua liwa ki atua e whakatwhanu whakalatalata ke lata moe matangahua pui moko ua whi hong whamaono. Wa pepa nei ne whakatutala whakamua kia he mahina sepetema mai whai mga aho he liwa ki atua I ke kumisa haka. E tahatala hawanga he iki pule koe lilipu ko pili talangi ke hana whakatoatoanga he tau whatutalanga wa lata he tau tangata mua te kalotulu ni kua whamahani ke o whenonga ke mana atu ke tau koloa ka tamai mai uta ke he motu ke aua ni ke tamai whalua tau moko ke lea. Taha fōke whekau mawhisi ni ko tutkua tua I ke whanuanga ke lata ia mo e whakatuwhono tohi whakalatalata ke whakahuia I tau tupe tuku hau mo I ko talia mo e whakamōria I he whanu ke pule. Koe tau tohi whakalatalata nei ne kua talia uloa ke whakamōria I he whanuanga nei. Ka koe lilifu e ke pule motu ko Terry Coe ko ia ni ne whai huhu ke tuku atua I ke whanuanga nei. Whalu he te huhu ia ne ko tuku ate ia ke he whakatuwhono ke maua taha māmaanga hangao ia ke he tau tutongi e whalu ta tangata ngahu whakatuwhono kua lata ke marikisi hake. Tau lewe ki anga ke tau mutakawi ke he malewa kalele, koe tuanga he tau puhala tu he motu, koe tau whakaholoanga mai tau tutongi ke lata I mai TV, pia whoki mai tau ononuanga ke he tau puhala whakahutope mai tau whanau aonga, mai ririu kese ke he tawana mai mitaki he vai inu haniwe. Ne whakakatoa e whanuanga, mai ua tua I tau lilifu, whakawhiawhia ke wharekai Alinas, mo e ko mai kei whukala tōru ke whakamawehe ai ia tohi kupu he whono e ke pule, ko makatano haka mana ki ai ke osi mai hānanga hua whakatwhono. Amna ki ai ke liliu ke whono ai ke tau whou, kai ke ko whiwhiri he whakatun whono mga hone kwa lata tonu mai whanuanga, kai mai longa whoki e tau virianga ne hangawati ai ke mta uru mahina hamasi. Kua whai mga hoi e Kalisia Kirisiano ni we he nākai matutaki tu mau mai whalua tam takai nangi Samoa, kai manaki ke whakamalolo e tau whakawhitu ianga ia, he ose e taha tau nanga whiawhia ke he tau whahita pukuku e kua mole. Takalanga lau tole tu ako ako ni kua ua tu mai whenonga I ki Samoa ke lata mai tuanga he tasi au limofuli tau he whakatu ai e whaletapu ke maanga ia ko Aioni we. Talhaua he Palestini he Kalisia ni we ko Reverend Vilika Mpala Viviani, pesi ni kua nākai matutaki tu mau, mai longa whakalohi he tau lang matai ni ko moa mai ke he tau mga aho e ko mori ki tua. Ua fure tau he hoko mai maama ki niwe, si whakatu e Kalisia nei Samoa he tau matakainanga niwe, ne ua atu ke motu ko Samoa, mana nofo ki Samoa. Si koe tau wako niwe ni ne whakawhikau ke he Kalisia ia ke kamata mai, he tau taha walu ono, ke hoko mai ke tau taha hiwa ono, koe ako whahiko ko Alessandra mehe mango tuapa, koe se hina ha pingia loe tau tolu tangata ini ngoko pingia pe foki ni me tau whanau ni nonofu mo tau tolu ke motu koe whakawhitu ianga hai e tau whakawhitu ianga koe tau whenonga he tau niwe whauhifu ki ai niwe kua longa tau whenonga he tau he motu ha tau tolu si whao foki ni ke tapa ki anga nei pi he tau mutakau sport pia foki ke tau mutakau whahuifu ne koe e Kalisia ne ke lotu nei whaiau ki ai ke hoko mai ki tau ahoi nei si pia foki ni e mutakau ne watu turi tope ke tālanga ke Millennium Hall ha he Kalisia Kirisiano niwe watu foki o lau tolu mai lewe ki foki mutakau ne ke mahone watu ai ke kumtupe ki Samoa lao si pia foki mutakau he tau whiwhine FCW ha e Kalisia Kirisiano niwe watu foki lau tolu te mana teo ke tau whiha ne watu lau tolu ki Samoa na nofu foki lau tolu ke he
maanga nei po ke kaina nei ne whakatua he tau niwe. Si bihena e matu takianga he mai whakamua ke hoko mai ke mga nei, kai lewa e tō riu whai matu takianga kai amnaki, moe leongi ke liu holo mitake tau whakawhitianga. He ka sia Cristiano niwe, moe lotu nei ai niwe ne whakatu he ta wako niwe. Koe whalua tau matutakianga whoki he Kalistia, moe motu ko Samoa, whamahani a ki watu e te wako ke whakako ke haonga i Malua Fou, ka ko whai mga he nā kaila liu whai a wako whoki he tauri mai he osi ai a pētai sa Santuato. Whakatutalai mo Vivi Kampala Viviani ke iloa, koe whewhe whenua halu tōru e matakau niwe. Toko fitu e mamtua wako ke haka i loanga ne watu i niwe. Toko ua mai he motu ko New Zealand, ne whakalatahang. Kai mai he matakau ne watu i niwe, toko whangafuru e pukina ngāte mana deo. Whangafuru ki lunga whakatosi, poke whangafuru e mataki nang hata tolu ne watu he motu nei ko niwe, fitu e ako mai he whangafuru ia, si hae fuki tau mga whaua i New Zealand ne kau whakataha mo mautoru, ka hae mga whaua ni lahi mahaki, ni tokolonga lahi, ki he hamatora whakataha ngai koe mga whaua harukupa. Ringa more e whinu furu e warungu furu ha lautoru ka lafilafi. Mai Australia, mai New Zealand, si hae fuki whalu matakainanga ni awangi fuki ke tangi tau mamatua, ni o ke he e Cristiana ko ai niwe mai New Zealand. Koe taha seo le mungu furu e tau kua levalahi mai hai ai e tau kumkumianga mai tau whakamauanga kua lali ai ke tau sike iloa whalutala hangau ia ke lo tolu ni asi ha ke lutu nei i Samoa. Hai ai fuki whala to poloa ne ko whakamailonga ki e tau hingoa halo tolu ia. Walewa tu e toke lapa maka ia he whakatu e tahi seo tau. Taha hiwa o nono ke mga ho ni whakausio se i akwaka whahiku ko Alessandro. So se ai mama mtaki ki au whai na kai he kasia Cristiano niwe. Neo hifo ke mga ho ia ni whangi e viviu e lapa maka ia ke he tahi seo tau. Ka ke tahi seo li mufuru ane he tau ne o hifo ia mautoru. Si liu whoki na mautoru tuku tau veo ka hake whakamanatu ke tau hingoa ia ke lapa maka ia ke tau mong whaua. Koe ke ai whoki whaianga hau nei ke whakamdalahia ke maanga ko ai o niwe, spia whoki e fufuala ke tau whakahoanga ka mata mai halu tōla whakawhaleweanga ke hokua tu ke mga honi whakamawehe te mga whaua ni o mai niwe New Zealand mo Australia. Tau pokianga i ha mautoru he awhlairi ke lata mai whakamanatuanga seo li mufuru e tau. Puke whoki e whaitonga, tōlonga whoki, no nofu mai whoki whauru hi whafu, he whaitonga, hokangi whoki takitaki he kautua Samoa, he whoki mai takitaki he lotu he kase Cristiano Samoa, mo lautoru whoki tau mamtoa kwako he kase Cristiano Samoa, ke he tau sianga ia ke hahoia, aho tapu, takitaki e au e tapakianga he aho tapu, hai e whuki tau lolongo he whenonga neo ua lolongo he matakau he Cristiano niwe mo e tau matakainanga niwe ne watu e motu ni lolongo ki lote tapakianga tahe lolongo mai mga whaulu pa si tahe ni lolongo he Cristiano ai niwe ki tapakianga kai te kitaki au e tapakianga te tautohi a kwako kwa whapingia si liongi a kwako nuka tau i vihi kwa tuku mai i lilifuia ke tau se mautore tapakianga hea sāpati si oangi whoki e whoa poki TV mo e uta whoki e whakaloanga he TV ke he mga hoa whiawhi he aho tapuia ni he osi e tapakianga si okioki a mautore ke hea whiawhi tapu osi ni e kai me whamawehe. Si tuku whenonga kamata, tuku whenonga mai ni e whau.
he tau mta kinang he pouta puiani. Ka ili mai ha ka whenanga me tolonga fuki ke hango fua, aho ua, whakausiosi mai ha tuloto e whenanga ha mautolu ki Nislan, si liliu mai mui he ha whaium, ke he ha tau tola motu. Koe amana ki anga he mga hone, ke whakatu mau, ke whakamolulu e tau whakpitu ianga, he ekalisia molutolu, he ekalisia he aioniwe. Kua mana ia furuala e tau siusianga sino he te matua pe nina he motu, ne hoku atua e ke latu me whakpepianga, ne whakatokataka e he lotu katolika, ke he whale tali whenua sinet matawai. Koe whakaholoanga nei ne ka mātai he pāteali ko Kevin Glover he tau tahe awhi, hewe seu himu kumataha, moe ko matutaki ai, tau di mai he mga hona, hake manako ke tupua te tau whakaue, moe whakatau tonu ai poke tau malolo he tau tupuna, ne ko ngahua ke ausi hake motu. Talo hau he taha tu wangata ke komisi whakatokatoko ngahua ko ngā tūtu kutama, moa lea i taha siau e tau uina ne ko tupatuka atua i ke he tau mamatua tupuna, ne tahala ke ono fūru ke hivu kuru tau tau mui. Ko puke ai e sida kutapai molo tōru ne hoku atu, kōri me lolong fia, ko tahana puhala hanei ke pai mga hoi tau mabatua ke watu mai vairu kai nā tau ni no noko tu mau ki tau wakaina. Pa hoko atu mai whakasala i ke toko ua e tau pēnina hi motu ke iloa, mai whewhi halawa tau manatu ke whakaroang he aho, ne ko tau spawa ki ke lāku mo malu tūri, hako lewa poki e whakahoko. Nā kamata mua ho kai whanai wahaia, ke ute he hako matu whiwhini. Mai hako matu whungawai, si mana tu te mga hoia, pia ke hako hoko whoki tua he hako moui ke matua. Sika, ko le wala te whanu hako te whakauranga he, ke au mai matu whiwhini, mai matu whungawai, sika mga hotonu he hako ke whanu hako pēnina, whoki tupuna he mota nui. Ko whiawhia nāu, ke whakalataha me tau kumisinga, tau matakainanga, tau lauhi, mo e tau mamatua kekehe he mota, ka manai ka Piliveia, tu mau ka hahe. E nono ko Piliveia angana e, ko Piliveia ka tau he tau, whakatu ianga he tau, tapu e tau mamatu whini. Lai whiawhia he haka lote maami hao nei, haka whakatu ianga nei, ni tau sea he lotua katolika, ke lata ia mo e tau mamatua tupuna, tau pēnina he motu aniwe. Koe hao moha ia, ai koe e lai ia nei, hao nei. Koe ringo e ufumalima nei he tau. E tau sia he ekelisia ia e whakawhiawhianga nei ke lata me tau tupuna he motu aniwe. Si tō tahi whaue, me nā wātu ke he ekelisia ia hawhia alo tūrua. Tau mana manatuanga, ke whakawhiawhia tau mamatua, pēnina he motu aniwe. Tō tahi whiawhia e tau manata, e ahonei. Kita ke tau whawhonga haro tōru, e koe mata whiawhia, e whai matua ne lolongo takotaha. E whohe patu e hauranga ha, e kua whia lolongo whoki te tau mamatua nā mahonei. Pihia e ono whia i ke mahani he aho, mo e tau hanganga he tau tangata, whiawhia e tau tangata. E pihia nā hakaroto ha, whiawhia ha ia. Pai aho, tahani ka hai aho whiawhia pihei he tau mamatua. E mga hao Krisimasi, e kua popo dani wea e mo nei he ono ki ai. Ke he tau anga, he tau tangata, mo e tau mena tau se haro tōru, e aiti tunga whakamua. E koe poniu e hou e wahoko ki ai. Ke sia e mo nei ka ha, ke tau kaina, ke sia ke tau anga he tau tangata, mo e tau whawhonga hara tōru, tau puhara o, tō tahi pupuruara. E ke mau e mahani pihia he tau tangata he motu, ke whiawhia tu mau. Whiawhia tu mau he tau mga hosi. E sia ke mahani la tau, mahani, he tau mahani ngoa he mau ianga nei. Pihia katarahua. Tō whakatumau e lotu katolika me komisi ki tau se i tau whakawhiawhianga he nei, ke lātai moe tau mamatua tupuna he motu ke he tau ne toi mai mua. Pēnā i tau wala tau tutupu ni ko mō mai ke lātai moe awhiawhi nei, amna ki ni ka mnui neu ki o ki whahatapu, moe tō liriu ni ka whalawea poki ke whahaitapu ka hau. Nonofwa, mnene pō, tō liriu ke whahaitapu.